Mana ni penjupi buku abang influencer, YouTuber, content creator. Kini kini kebuk seri pi banyo ikjikai halor kumu pila abang influencer banyo kamai na social media. Pi kini kam influencer ni influen miss. Kam ni show kam kena red wala teng ngile klebit kum ki kena kejat selah harus surok. Ribu ni penjupi ngile imjak po lingba kini kam. Berkala ban airu ye pi ke kamai ke biang. Hadi ming layo ban le ajjikai haki school ki college keleng gejala manga lembat ke kenhun lepo vox impact wan rash pi ke vox impact school. Aji kai kumu berpila bening halagi kejat dak kamai ling bagi social media. Kini dem tajong pi baro hoi berkentu bi kirif shimet ki business ki seng beperu ki nong hikai ki government agencies ki mystery ki nong syarai masi ki nong belabat ki wei. Kini rabi pi kumnu ban sedangi ke jingya lenti pi social media bat kumnu ru ban post kumnu ban keren kamera ko keren mengamata shot reel bat kumnu ban kamai ada pila dan lupa shimun followers ada pimpat kamai hadu menta. Tingin sedangi kini ki jingkai dak workshop ke batang cisngi berpensung tho ki jingdan kam ni kita ki basics jong social media. Kani kan long nadu utayo bakhadu jong bana kala lingkot ni benta bana Januari arjar san ba kabar registration kalong san sepat nika marway na benta ko ke workshop. Ngana apa persen discount na benta ki kena puli shong shti klam kam ba san 4% extra ki nong tri sarkar chikan kai fi mele. Ko no new number ber register no benta ki seats kilong limited on first come first serve basis. Ada bila terang nadu menu ni pimtip no ban sedang wandos ngin betul lenti ban pinsyar real ru ipi hado da saw kerang. What ting ingin syihikai tam kuno bersina konten one more.